ngoli wate Biblia kaita basomere basi ya okay bali batata getin some basi iba mokia mahoko igoro okay bali batata getin some basi iba mokia mahoko igoro nenda Biblia ge basi ya mo ya moyo pole na nini tena murandi umaiti ni dakika mbili tu yangu inachukua dakika mbili. Matthew chapter 21 verse 18 inasemaje? Kwa careless. Nilikuwa nimekelea hapa ina record sound. Inasema basi na sauti. Maambia gakwira no muchie. Akaiwe nchara. Akarora mukoyo masenjere nsemo. Akayuchiera. Tarora gento. Aso mukoyo. Otatiga matoka. Akatebya moko. Korwa bono to kwa mama tunda nyononyandinde. Mama tunda nonyandi. Nonyandinde. Moigwete nchara bali moigwete nchara bali mukia moko igoro. Ila nyama mokonsi. Togo kora alia sama zishmate na onko genda personally I'll be there. Tutakuwa na alia somochie. Tutakuwa pamoja na Reverend Sam. Nikishamaliza kupeana ile school fees. Si ndio? Tutaenda kula huko, sawa? Mmesikia? Mimi ndiye no. Sisi tunaposema mambo kama hayo hatuyasemi kwa mzaha tu. Mnanielewa jinsi ninavyofanya kazi yangu. Na nataka sisi tuwe watu wa upendo ambao wako na maono katika uongozi ambao tunaufanya wakati huu. Wana bantu baminto esengencho mumaete ngaitu nabagusi. Na ende twabere tokoranga abagusi bonse babe na kibabe gendeke. Bali moiwete ngane ibai mokia amaboko igoranga abagusi babe gendeke mo. Irani amaboko onse. Ochumweno monyiwete ngani nkingo kwana tali boigo. Na ende ubugambyo bwaito ase county ya Nyamira deputy governor gaita gosoka. Na kio muchando bwo kwana mwaile lakini ni kwana litanga ni gosoma mwaile the message is the same. So I have made a decision omuntu no yomo gotoriense. Na ende bono iga omwako yogo icha na abasabire tonchorerie oborayi ngani kikirachi okoreka kurwa roko genderera. Nalbaga bantu baminto. Biamona tiganya saba sin mono esengencho